inyota yawe irihe izamure nawe uyizamure nawe ushobora kuba udafise Bibiliya ariko icyo ufise ukizamure muri iki gitondo uragifise neza. Today Satan atapata haya. Karabaye byagire Yesu abakugisha rero urapfema mwenyura bigamurande yuho mutwenge basi mwenyure uko mushakuye mu cyusa nawe umufema harabantu baca bandera ubwoba muda poko mwenyura mukaryoherwa mugaseka ntari muri buryoherwa ni mu ngoro kwa utanezerewe haha nta haleluya 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 ntabwo tugiye gutera ariko turagiye kuvugana ijambo ry'Uwiteka Imana yasize mu mutima wanje no mu kanwa kanje. Abashitsi mwese ndabiyegereje mugubwe neza mu izina rya Yesu. Narimbuze ngo abashitsi mugubwe neza mu izina rya Yesu. Amen. Hari n'uwundi nawe ariko aradukurikirana Imana iri kuvuga ari muri chambre yiwe ndamubona do we mama Charlotte may God bless you. Aho hose uri kuradukurikirana Charlotte ndakubona uri muri chambre wicaye ufise telefone yawe nubwo bizarira gucikana biguma bicikagurika akantu mbona ariko arakoresha kapitarezo nke ndakubwire ngo wongereze hanyuma uri kuradukurikirana wandika akajambo gusa wandika akajambo aho ndiko ndakira abandi mu ngoro kwa data nawe twakwakiriye dukurikirana kuri mudasobwa. Yesu agumugisha, Yesu aguhezagire cyane Charlotte ahari hose ariko aradukurikirana ndamubona ari muri chambre. Imana igumugisha, Yesu aguhezagire Charlotte. Ndumva hari Imana iri kirangira ngo hari igitangaza igiye kumukorera ku munsi wa gatatu kizotuma n'umuryango wiwe ashima Imana. Uchakire mu izina rya Yesu. Amen. Hallelujah. Yanditse wiki? Yanditse amen. Ndakubona Imana igiye gukorera igitangaza ku munsi wa gatatu. Ari igitangaza Imana igiye gukorera izotuma by'ukuri umenya kwa senza Imana. Turasoma mu gitabo cya Yohana, ubutumwa bwiza bwa Yohana
igice cyawo cya 5 murongo 8. Yohana igice cya 5 turahera ku murongo wa 5, turahera ku murongo wa 5 gushikana ku murongo wa 8. Aranditse ndaze amajambo avuga ngo waragwariye ku kidengeri cyitwa Betesida. Hari umuntu amaze igihe ku kidengeri, amaze igihe yicayeho, amaze igihe ari hari, yarabuze umusubikirayo, yarabuze umuntu agira icyo amukozeko, na dosiye yiwe yarabuze ushobora kuyavasa, yarabuze n'ushobora kumuvugira. Ariko ngoma ndakubwire ngo hanyuma y'ivyo hagiye kuba iminsi mikuru yo gushima no kunezera. Ntabwo wumvise ibyo mvuze, maze umuntu ari ku idengeri afise ibibazo bitandukanye. Mu rugo rwiwe rwigenda, n'ameza yiwe ntacikorera, n'amashyiga ntacikorera, kandi ntacyo na kimwe kimeze neza, naho yasize dosiye wapi, mbere n'ibyo yamaze igihe afuruguta byari byasi. Ariko kubw'ibyo hanyuma y'ibyo byose umaze igihe uri kuracamo, hari iminsi mikuru yo gushima no kunezerwa mu muryango wawe. Kandi umubyizera akavuga ngo ameni yabaye. Ibi bitanababwira birabaye ubumenye. Madamu uzurandika. Uyu munsi ntabwo naje kwigisha no guhanura. Ni inyigisho ziri n'ubuhanuzi bukomeye. Uzuranyandikira gusa. Icyo nagusaba gusa kuvuga ati amen, uvuga ati ibyo bintu nanje bive kuri ubirabisha kuri jewe, kuko nabo muri ibi bitabo n'igitangaza. Turabona igitangaza. Ndazi ko kwa Mungu nkaya mambo n'abazohagana ngashima Imana. Avuga ati hari ikintu Imana yarayikoreye mu mutima wacu. Amen. Hanyuma y'ivyo ijambo rivuga haba iminsi mikuru y'Abayuda. Uwo muntu amaze igihe agwa, sinjye jambo ngomba kuvuga, ariko ndabitangazo bivuye mu ijoro. 5, hari umuntu yari afise indwara ayimaranye imyaka 38. 38. Yesu amubonye ajyamyeho, shaka kutumvira ijambo ariko ndavuga naho mucasenga gusa. Yesu amubonyeho ajyanaho ha waruzi kuri mwanya niko navugana nawe. Hari igisha y'Imana bimukora reba abantu basi gihujyanye kandi Imana ngo saho ndavuga. Muri kigiye mugana nawe ndanera musaga y'umuntu n'umwe ibyo batakoze mu gihe kirengana, ibyo birarenganye kuko hateye intervention y'Imana kamwe agiye kwihagarika. Ushaka kubatangira mu bisi yo gusa ibyo batakoze n'ibyo Satani atakoze, ibyo ni ofa. Uyu mwanya mugana nawe hari intervention y'Imana, igisha y'Imana ryamaze kubera ahantu bati igihuryamye, ahantu bati igihubi, muri bya bibazo n'ingorane hari igisha y'Imana bihari. Ibivuga ndumva hari ikindi gisubira kubivuga. Hari umuntu uri kujya kuvugana nawe ahagaze aha yicaye aha
neza. Kandi ndiko ndavuga umwami w'abantu bita El Shaddai, umwami w'abantu bita El Gibor, uyu munsi yitukikikibiru mutabona jewe w'inyuma ariko muza kubona hari ubwami bwamaze kuruka kuko Imana igiye gukorana n'abarundi, Imana igiye gukorana na Afurika. Imana yabwiye muri icyo hari saa icyenda n'iminota 38 naciye naho n'ijwi ryayo Imana iragira ngo ewe Burundi uri umutima wa Afurika n'isi yose. Ndavuga ngo ndahiriwe kuko navukiye mu Burundi, naciye mbyuka haleluya aho nariko ndasenga nzunguruka ndikangura ndabisaba nsanga ni saa icyenda n'iminota 38 Imana yongeye gusinya mu gitabo cy'ijuru ivuga ngo ewe Burundi uri umutima wa Afurika n'ibindi bihugu byose. Naciye mbona ndabifise uruhare mw'ijuru. Iryo dekere yasinywe, dekere yasinywe